February nirup ania Urban Development and Poverty Alleviation UDNPA Department in Mizoram khofai in ti siak na sangni le somni pani abuat soya longtlai khopuin Fastest Mover District Headquarters Waterloo chu Voin Khan longtlai DC Conference Hall alom na hun buat soi ani Sarkar thu chuaina tarlan danin Longtlai Town Sanitation Task Force Chairman Longtlai DC Pu Amol Srivastava chuan Mizoram District mun puite zinga faina konga mason chakber ni chu Longtlai mi puite tan thil lom omle lom tlak tak ani thu asoya Longtlai in faina konga chak taka ma ason thei chan chu mi pui tran rol na wang ani thu suin ma la tu UDNPA Department te LADC nuaya akai noi Sanitation LAD le Revenue Department te baka Department dangte Village Council te tlomai po rang te Koushan zirna in Media le Local Ambassador te Children Sanitation Club le Longtlai mi pui zong chunga lom thu asoya faina konga nungtol athiang to lo ti in ma son zel tura thapui chu turin longtlai mi pui te chu acha he huna hian LADC executive member pularu pu chin za chuan longtlai khopuin award adon chu chona thar petua manga ai sang thleng tura thei tok chu chunjom turin longtlai mi pui te soma faina konga ma son na du om tak om zel theinan LADC Sanitation Department chuan February sangni somni pathum atangin uluk zoka bolho thliar than kalpui turin electric veng AOC veng le longtlai thria te malak atum thu le February thachungin leivung paina fel fai zok ruaman tum ani thu asoi Mizoram Cleanliness Competition sangni somni pania longtlai khopuin Fastest Mover District Headquarters Award adon lom na hun hi UDNPA Longtlai District Project Officer PTT Bekhai ji chuan akai hruaya LEK BK3P Secretary Reverend Lalro pe ka chin za chuan hun ser mangin PTT Bekhai ji chuan report apea faina konga na sataka UDNPA Department malak puitu Longtlai District Village Council Association le Mizoram Journalist Association Longtlai District chu Certificate of Appreciation lan annia khofai inti siakna kalpui chunga longtlai khopuya faina konga malakna chuanom deuh zinga mi ecobricks siam kalpui ani dan video clear ho ni in Sursta Warrior pu Elvis Lalthang zola hne na tangin thusoi ngai thlak ani boka Mizoram Cleanliness Competition sangni somni pani subcommittee chairman Additional Deputy Commissioner Pu Abraham Beiraji khi thi chuan lom thu soin hun akhar ani Mizoram Cleanliness Competition sangni somni pania hian category pathuma inelna bua saini in Special Award panga siam ania Special Award zinga pakhat district munpui zinga faina konga mason chakber lom manchu longtlai khopuin dongin he award hian cheng singa sanga zanga somnga pangale citation na kengtela award hi Aizola Republic Day sangni le somni pathum lomna Longtlai District UDNPA le LADC Sanitation Department IO10 Mizoram Governor hne atangin andong ani Mizoram Cleanliness Competition sangni somni pani atana longtlai khopui in bo soina subcommittee din ni in August ni somni sangni somni pani khan faina be pui thla khon na hun mangin malak chho ania kumtluanin zirna in Sunday School le hun sang faina in zirtir na hun man ni in Sarkar Department Village Council tlomngai pol Koushan le po sang le mimalten hatlangin faina be pui an thlak renga veng sanga Children Sanitation Club din ni in Local Ambassador ta kai ruina nuaya faina natlang an thok thina college le schoola NSS le Eco Club ten faina konga malak na sang kalpui bokin mi pui tran rolna wangin longtlai khopui chu Mizoram District mun pui ta zinga faina konga ma son chak bera thlan aloni ta ani